Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i kao što možete vidjeti na kanalu sam promijenio ime i imam jednu obavijest, ali prvo da vam kažem nešto. Igramo Dream Ligu i ovo će biti naš novi serijal na kanalu, a sad izlazit će svake nedelje i počet ćemo snimat vlogove. Evo ja sam malo igrao i ušli smo u utakmicu, vodim 1-0 i idemo početi da vam pokažem kako se to igra. Laguje. Evo ga, evo. O, televizija mi se čuje, moram mi se manjiti. Ja smanjio sam televiziju i da vam sad kažem tu obavijest. Na kanalu će izlazit vlogovi, pošto sam ja sad na moru, ićemo na kupanje i to. I sad čekajte da zabijem gol samo pa ću onda. Kakav gol. I za Dream Ligu izlazit će, kupovat ćemo igrače, transfere i tako. Ajde, probij. To. Pa što njemu? Dobro, ajde zabij. O, kakav. Ako je ovo njima faul, onda se mogu polizat patike, no. Ovaj video će izaći sutra u ponedjeljak, jer ovdje je slab internet, pa onda... Ajde, stigni ga. Prečku, kaka prečka. Jao. Stigni ga. Jao, ovi igrači, nisam ne gledao koliko su. O šta je ovo? Ne pipneš igrača, oni faul. Ajde, omaši je go. Po meni se više sviđala ona Dream Liga 2015. Ona mi je imala dobru grafiku i bila mi je najbolja. Ova Dream Liga 2017 nije mi baš nešto, ali dobra je. Idemo go. Ajde go. Trebao sam dodat. Još malo će utakmice završiti pa ću malo. Stigni. Dobra je, utakmica je završila. 2-0 smo pobedili. Evo ga. Evo ga. Neću. I evo sad ću ući u transfere da vidimo koje igrače imaju. Ok. Ima tu dobrih igrača, ima nekih, idemo ukucat nešto. Evo ga Ronaldo, ali ne piše mi još ništa koliko košta. Evo ga tu. I idemo vidjeti ima Neymar koliko on košta. Evo ga, ne. Pa ne piše. Ovo ću 900 morat.
Ali stići ćemo mi sve to u serijalu, kao što sam rekao, bit će serijal. Idemo ući, koliko su mi umorni, ali ne znam. Ajde, idemo. I nadam se da ćemo pobediti, igrači su umorni. I evo ga, počeo meč. Mi smo na centru. Gledaj, to. Je slaguje. Trči, stigne, dobro. Pa di je? Dobro, izbaci. Dobro je. Zajebo sam. Evo. I ljudi, nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal, pošto bit će redovan, nećemo, počnemo i stanemo odmah. To sam ja radio u nekim serijalima i onda nisam nastavljao s videima. Ajde, I ako želite, snimat ću vlog kao u moru s prijateljom i ovim drugim. Igrat ćemo neke igre, možda budu neke snimane na Xboxu igre, pošto moj prijatelj ima Xbox tu i onda tako. Ja nisam dobro nabacio. Evo ga. Jeste. No, ovi moji su igrači slabi, pa zato ne mogu. To stigni. Evo ga, go. Kakav go. Nije neki go, ali dobro. Ajde. Malo ćemo promijeniti formaciju kad završi ova utakmica sad. Ajde, stisni ga. Fuck you. Ajde, dodaj. Pa, toliko mula mora biti da... Ajde, stigni. Ajde, zabij. Fuck you. Evo tim, da nekog ubacim. Tebe. Umjesto tebe. Dobro je. 4-2-2. 4-3-3. Idemo. Valjda će se nešto popraviti, ne vjerujem. Ali vodimo, možda i oni zabiju sa gol. Teško. Jao, koji sam ja debil. Ajde. I vidimo se za 5 sekundi. I evo ljudi, vratio sam se nakon male pauze. I još malo ćemo završiti ovaj video. Idemo samo da zabijemo ovaj gol. Dobro, korner je. Sad će da ga... preko gola ovo. Jao, pritisk. Pa... Ovi igrači su mutavi.
Alo, sudija, to, pobedili smo. I sad ću vam pokazati postavu, stavit ćemo. Sačekajte. Luiz. Ja nemam para za njih još. Ok. Sad. Local Wi-Fi. Connect. Team management. Da vidimo sad da team malo promenimo. Špica igra on umjesto njega. Ti tu. Romero. Dobro je. Sad ćemo da se igrači odmore i da vidim ko će nam pucat. Penale puca ovaj, kako se već zove, on kornere. Čekaj, kapiten je on. Dobro. I evo, u ovom videu sad ćemo i napraviti dresove. Kako se ono napravi dres? Ja se to sjećam od... Evo ga moj klub. Ja se sjećam, ja sam zaboravio to, igrao sam FIFA čitao vrijeme, govorim Dream Ligu 16 i Dream Ligu 15, sjećam se, ali ovdje je malo drugačije, custom team, edit kit, ok, za igra. Dobro. Edit player. Umjesto Clark. Ne sjećam se kako više brojeva napraviti. Da napravimo logo. Save. Dobro, ovo će. Dresove, ne znam. I pišite mi u komentare kako želite da se tim zove, a ja ću u sljedećem videu možda i napravim sad dresove, pa se vidimo i čao!